mwumve rero iby'ibi bihano byasakuje cyane Kinshasa, marshe zabaye hirya no hino, amakominike atandukanye n'ibiki byateye kuri X, ntiwareba ama TikTok Kabila sanctionné, ngira ngo abantu muri kuri space mujye kugira amahirwe yo kumenya uko ibintu bihagaze n'ukuri uko ariko nukuhe. Biriya bihano bifite impact ki kuri Joseph Kabila, bifite impact ki ku rugamba ruri mu karere, eske hari imbaraga bifite? Amangetengete nakubonye, ni karibu Ndondeza, ni karibu cyane, ni karibu Bokoto Ijomba, ni karibu, ni muze kabisa kuko ngiye gucomeka mu kanya. Cyari igihe cyinshi tutabona, numva amakuru ni menshi, usibye ko yose tutari basoze nayo uyu munsi, ariko hari particularity. Navuze ati abantu bafite amakaramu mwicare muhandike, kuko ibi bihano ngiye gutanga architecture bitangwamo. Imezite ofake ni giki? Kuki Amerika ifite buriya bubasha bwo gutanga ibihano? Kuki nta kindi gihano igihugu kibikora? Byaturutse hehe? Byatangiye ryari? Ayo ni amasomo oxygene ngiye gutanga muri aka kanya. Chris ndagusuhuje, Jimmy nagusuje ariko ntongeye tena, n'abandi Eugene, ni karibu Foreman yari iminsi myinshi kabisa, tuyadura mu space menshi. Munezero ni karibu rero, nongeye ndabize muri kumwe na oxygene. Très bien. Kabila ni muntu ki? Ofake ni giki? Ibihano biza kubera iki? Kugira ngo ni bandi bahano, kuki bitasakuje nk'ibya Kabila? Qu'est-ce qui se passe? Ikomanda nasobanura ruriya rwego d'abord rutanga ibihano rwitwa OFAC. OFAC ni biro biba ni twayita cyane besi hafi iba muri ministeri ya finance ya Amerika. Akaba ari biro bishinzwe imitungo y'abanyamahanga. Nuko nguko ngira ngo nabisobanura mu magambo magufi. Akaba ari ndaza kuyerekana ko nyuma muraza kubona ari nk'intwaro ya kirimbuzi Amerika ikoresha kugira ngo ifragilize nangwa igabanya imbaraga z'aba adversaire bayo, nangwa nkuko twabivuga abanzi bayo. Alors, OFAC iba muri département du trésor des États-Unis, ko nari bivuze, ni muri twayita nka ministère ya finance, bayita bureau de contrôle des avoirs étrangers mu cyongereza, impuzayo ni OFAC. Ireba imitungo yose ibitswa muri Amerika y'abanyamahanga. Alors, ibyo biro byatangiye bite? Byaje kubera iki? Byakorewe bande? Mu 1940 ngo navuze mufata amakaramu abandika. Ngiye gutanga kwanza isomo rito ko abantu bumve rura rwego kira kigo gifite imbaraga ki, cyazikuye he, cyatangiye gite. Mu ntambara ya kabiri y'isi, Deuxième Guerre mondiale, igihe Amerika icyo gihe yashatse gufasha za mekanisme zo gufata imitungo y'abanzi bayo kugira ngo igabanye imbaraga zabo ku rwego rw'intambara. Nuba ngo niba muri kurwana nabo, abo muri kurwana nabo, wowe bakabafasha amabanki yawe ufitemo nka miliyoni wari uteganya kugura ibyo kurya by'abasirikari, ayo mafaranga bakayafatira, urumva directement impact bihise bigira ku rugamba rwawe. Ngo abasirikari niba utagishoboye kubahahira, urumva ko ku rugamba imbaraga zaba zigabanutse. Icyo rero nicyo Amerika bitangiyeho mu ntambara kabiri isi mu 1940. Imaze kubona iyo strategy itangiye gufata, nibwo yakreye iki kigo mu 1950, nibwo yakreye iki kigo cya OFAC kiri muri ministeri ya finance. Icyo gihe hari intambara muri Korea kugira ngo igabanye amafaranga y'abanzi bayo Amerika. Ikomeza intambara zose zabaye muri za 60, za 70, zira ntambara za Vietnam barabikoresheje cyane, ariko bigeze mu 2000 muri Guerre Froide harya African boy ni burahangaha. Guerre Froide mu kinyarwanda sinzi ukuntu bayita,
niba ari intambara y'iki wamfasha yanyibutsa kugira ngo abantu batazi igifaransa bumve ngo guerre froide ni iriya ntambara ya bucece, sinzi mu kinyarwanda kizi uko babivuga, uri buze kubyibuka aze kumbwira. Aho noneho Amerika yabishizemo imbaraga, itangira pa gufatira selema abantu ibihano, itangira kubifatira none n'ibihugu, nibwo ibihugu nka za Cuba, ibihugu bya Iran, icyo gihe cya guerre froide bagiye babona ibihano byo gufatirwa imitungo yabo kugira ngo Amerika ikomeze igabanye imbaraga zabo. Alors 2001 rero niho byabaye fresh murabyibuka muri za tanta za le 11 septembre bakubita zira tour jumelle za New York. Nibwo Amerika yakoze renforcement yo kurwanya iterabwoba, noneho ikora cellule spéciale bita renseignement financier. Abantu bize bya géopolitique nangwa bize bya défense no mu nzego za gisirikare nangwa z'ubutasi, habamo urwo rwego bita renseignement financier, bakurikirana imitungo y'abantu, ukura amafaranga hehe, uyakoresha iki. Abatuye mu bihugu by'Iburayi byo ngira ngo murabizi, iyo babonye winjije amafaranga nk'amakashe kuri carte yawe ugomba gutanga justification yakuye he. Iyo ni biro byitwa renseignement financier, ngo ubutasi bwerekeranye n'iby'imitungo by'amafaranga bikurikirana. Aho rero Amerika yaje gushyiraho kuri urwego rwa OFAC rwabaye créé muri 50, iruha imbaraga zikomeye cyane kugira ngo bashakishe imitungo y'abari abantu bakora iterabwoba n'amaorganisation atandukanye. Alors uyu munsi rero iriya OFAC kiriya kigo Amerika igikoresha nk'intwaro mu rwego rwa politike yayo affaires étrangères, mu rwego rw'ububanyi n'amahanga bakoresha iriya OFAC kugira ngo bahangane na za conflit armé, conflit zirimo intwaro hirya no hino ku isi, kugira ngo bazikemure bakoresheje gufatira imitungo y'abahanganye, kugira none babona amafaranga yawe atangiye gutakara akabaterekana intambara nyivuyemo, nangwa kurwanya nk'ibintu bya ruswa, corruption. Iyo bazi ko ari igihugu kirimo corruption hirya no hino ku isi, bakoresha ibintu byo gufatira imitungo y'abantu. Allo, hari umuntu wari ufashe mikoro Ruganzu, wafunga mike please? Okay, yego, arakoze cyane. Nangwa mu kurwanya ibintu by'ihohotera byo twita les violations des droits humains, cyane uru rwego niho rukora cyane. C'est-à-dire iyo hari za conflit armé, iyo hari corruption, za ruswa, nangwa hari igihugu cyabayemo violation des droits humains, ngo hari abantu bahohotewe, bishwe, habaye za massacre, iki abantu bagiye babikora, rero babafatira ibihano abantu bakoze za viole, babafatira ibihano byo gufata imitungo yabo kugira ngo bibe bimwe mu bihano. Alors za Amerika ntabwo babikora muri interi y'icyo gihugu babikoreyemo, nk'ibiri gukorerwa muri Congo, nibwo turi buze kwagaruka, ntabwo ari muri interi y'abakongomani, ni muri interi za Amerika d'abord. Uru rwego ntabwo rukorera amahanga, rukora ikintu kiri muri intérêt ya Amerika. Ako kantu bari kwandika bagashireho in bracket, c'est très important, kuko niba ari ibihano baba bafashe mu Rwanda, baba babifashe Uganda, ko ndaza kubaha liste y'abantu mwese muzi bamaze gufatirwa n'ibi bihano. Hari abantu batangaye bumvise ngo Kabila, ariko mfite liste hano y'abantu basaga nka 200 bo mu karere: Uganda, Kenya, mu Rwanda, i Burundi, muri Congo, Central Africa, hirya no hino bafite ibi bihano. Donc ntabwo ari ikintu gishya, ntabwo ari ikintu kivuye mu ijuru, kereka ko bakinwa excuse kwa Kabuya n'abandi nibabona ko ari ibintu wenda bidasanzwe, ariko ni ibintu bisanzwe. Hari n'abantu muri bumva ati yo bese nuriya ahubwo byamugezeho, n'abantu bishobora kuba batanazwi no mu karere ariko bafatiwe ibihano n'uru rwego. Donc ibyo byose Amerika ibikora mu nyungu d'abord zayo, kurengera inyungu za Amerika. Objectif ni iki? Nuga ngo bafate nyine ayo mafaranga yo bita gel des avoirs, soit babikora ku muntu bwite,
nangwa bakabikora kuri entreprise niba bazi ko hari nk'uruganda nangwa entreprise bakekaho nangwa bazi ko ruri muri concurrence yabo bakavuga ati uri abantu mubashireho ko bakorana n'imitwe y'iterabwoba mubakubita ibihano ko musa amafaranga yabo tuyabloke concurrence yabo ye kutujya imbere. Iyo muri politique yabo muri yo selile yabo renseignement financier barabikora cyane, hari ahantu henshi ibihugu tutari buvuge bagiye babikoraho nangwa bakabikorera igihugu des états ciblés. Murumva nk'ukuntu bafatiwe bihano gel des avoirs y'abarusiya ubu bari kubikora kuri Iran ainsi de suite mu nyungu zo kugira ngo bafragilize ubutegetsi buhari babwake amafaranga noneho bo babone bagire superiorité kuri bo bakoreho ibyo bashaka. Ikindi usebye les avoirs kuzibloka ba interdise icyo bita ama transaction bancaire. Nuvuga ngo bakoresha code bita SDN ni muri renseignement financier abonje kwigisha ubutasi hano ariko iyo code muyifata SDN arantu muzajya muyibona ni code ngo uwo muntu bamubujije kuba yakora transaction yari cyo cyose. Izi transaction ngo umuntu arafite amafaranga yawe miliyoni kugira ngo ayakohereze muri konte yawe ngo ntibishoboka baba barafunze urufunguzo. Hari urufunguzo bita code Swift. Abantu bakoze ibintu bya finance code Swift ni n'umuyoboro bacishamo message hagati ya banki zombi ndatanga niba nka Equity na Belfius ni banki mfashe par exemple Selema kugira ngo amafaranga ave muri Belfius ajye muri Equity nangwa ajye muri ING nangwa ajye muri BK nangwa ajye muri banki de Kinshasa ainsi de suite. Kugira ngo yinjiremo bisaba ikintu bita code Swift nimwo messagerie ica. Iyo code Swift rero ntabwo abanyamerika babikora bonyine babikora hamwe n'ababirigi kuko ababirigi nibo babitse iyo code Swift. Amafaranga y'amadolari n'abanyamerika ariko kugira ngo habe transaction iyo message itangwe hagati ya banki n'indi ibyo mbivuze mu mvugo yoroshe bya udakoresha amaterme technique n'abantu batari bwumve iyo message kugira ngo iyo ako ka message ka WhatsApp kagende kave muri telefone kajya mu yindi bica muri iyo code bita Swift. Ababirigi nibo bayifite niba ngo nta sanctions zijya ziba za Amerika batabyumvikanyeho n'ababirigi. Iyo ni soft power Belgique ifite bituma rimwe na rimwe Belgique iyikonditiona gukora ibyishaka mu guhana kugira ngo mutangiye kumva nyine ramification y'ibihano n'imbaraga biba bifite naho bituruka. Paske abanyamerika iyo bafashe ibihano ntago babifata batumvikanyeho n'ababirigi ko ababirigi nibo bafite mise en application yayo kuko transaction zose z'amadolari zikorwa ku isi bica muri iyo code Swift ibitswe nande n'ababirigi. Abazi Belgique iba hari ahitwa La Tulipe ni hafi ya Bruxelles c'est nord de Bruxelles bashaka bazaje iyo biro zayasanga bita Swift. Abantu bakoze ama transaction financière iyo code murayizi abandi bayita ngo ni BIC nanga code Swift c'est pour la Belgique. Ngo sanctions zose mwumva ku isi ziba zihari Belgique bibifitemo uruhare kuko nitanga umurongo nitanga network yo kugira ngo hagati nikata network hagati ya banki ebyiri zagomye gukora transaction c'est la Belgique qui fait ça. Entre guillemets turaza kubigera ko mwamaze kumva ibihano uko biba monte naho bituruka n'ababikora baribo n'inyungu runaka baba babifitemo. Ibi bintu bya OFAC tena usebye ku interdire ama transaction bakora icyo bita couper le circuit financier international. Ngo niba hari projet wari ufite niba ari projet company yanyuma mufite nangwa icyama cyanyu niba cyarabaye sanctionné nukuvuga ngo umuntu wese wagombye kuba supportinga biba birangiye ntibishoboka kuko bamufashe bakamufata yakoze de transaction nubwo zaba zibwishwa yabikishije mu zindi nzira ya contourner iyo systeme y'aba Swift y'ababirigi n'abanyamerika bakayifata uwo muntu rero iyo financement ye nawe ibyo byose biba bigiye sezi na mayi. Cyane cyane babikoresha ko gukora pression bita faire la pression kuri organisation runaka nangwa ku muntu kugira ngo bagukure muri ronkurimo ujye aho bo bashaka badakoresheje ingufu za gisirikare.
ngo Amerika ikoresha ibiro byayo OFAC kugira ngo ikayikoresha nk'intwaro aho kugira ngo bohereze abasirikare bagufate bagutrake bagufunge bakabati no reka tumwihorere afite nka miliyari 15 reka tuzibloke zo zonyine ebana nashaka azakora ibyo akora ariko y'amafaranga turayamubujije bizatuma ava muri uwo murongo muri iyo pression bo niko bo babifata ariko ndabereka amazina abantu bamwe bitigeze bigiraho impact de façon d'une autre ariko mbetse kwaza architecture ya OFAC ukuntu yubatswe ukuntu yatangiye mission yari ifite nibyo Amerika ibishaka ko igeraho nka objectif muri intérêt za ibyo nababwiye ati bakoresha OFAC nk'intwaro ya kirimbuzi ku rwego rw'ubukungu donc bakagukatira financement bakagukatira transaction amafaranga y'abari ufite bakayafata n'umuntu wese bakekaho mukorana bakaba bamuhereza ibihano kandi ibyo ntabwo bikorwa seulement ku butaka bwa Amerika ahubwo bikorwa no kuya bundi butaka igihe cyose bakeneye kuko n'amabanke menshi ya sagari interconnecté muziko système financier ni y'abayahudi ni Israeli ariko code swift ikaba y'ababirigi amadolari akaba y'abanyamerika urumva ko bose yaba Mossad yaba Sûreté belge FBI na CIA bose baba bakorana muri yo network kugira ngo bagere kuri izi objectif babwiye OFAC bayikoresha nk'intwara ya kirimbuzi kugira ngo bagabanye imbaraga z'abantu bashaka kumva ko bagiye kubasumba imbaraga. Alors ubwo rero iyo niba ufite ibi amazu nangwa ukodesha amazu muri Amerika nangwa ufite amakonte bahita bayabloka zaba ari amakonte en dollars nangwa transaction zakorerwa hirya no hino mu banki ya Amerika izo transaction zikaba bloqué même en Europe zibaye zitransise muri Europe nangwa muri Australie cyane cyane muri Aziya ho ntibishoboka cyane ko Ubuhindi n'Ubushinwa n'Uburusiya ubu bafite systeme zabo nabo batangiye gukreya muri cadre ya BRICS kugira ngo bakontourne iyo systeme y'abanyamerika muri cadre kugira ngo ube kujya bahora babahana nabo kandi nabo bafite imitungo yabo batangiye gushaka ukuntu babikontourna hirya no hino Abarusiya Abashinwa n'Abahindi ariko Australia n'Uburaya baracyari muri iyo systeme ibihugu bya Afrika byo byose birimo ko muziko transaction zose zikoreshwa mu madolari alors ugasanga biciye yaba muri konte zo muri Afrika yaba izo mu Buraya abanyamerika bafiteho controle kuko ntiwabikora udakoresha code swift nababwiye iri détenu na babirigi nita nka colonne vertébrale ya système bancaire mondial ni swift niyo mbese uruti rw'umugongo rufashe transaction zose mu madolari ku rwego rw'amahanga. Alors nuba ngo icyo gihe ntushobora kwishura ikintu bakugura biye niba ari biye igurwa mu madolari donc nta company yakugurisha biye ntabwo ushobora gucuruza ntabwo ushobora gukorabora na societe zindi runaka uko bose baba bagutinya ntawaguha ideni iyo baguhaye ibi bihano ntabwo ushobora gufungura konti ahantu nangwa ngo iyo wari ufite uyifunge nabivuze ko meme en dehors des États-Unis kuko iyo bamaze kumva ko bagusanctionner directement biba nk'umuntu warwaye ibibembe nangwa urwaye corona buri muntu wese yakubonye ahita yambara agapfukamunwa akavuga ati reka da uyu muntu sinshaka ibibazo na Amerika si nshobora kumwegera. Alors ariko uyu munsi avec technologie nangwa n'ububasha bundi bw'ubumenyi hari ukuntu izo sanction abantu bazikontourna icyambere ushobora gukoresha za négociation politique mukanegosia ukavuga ati wana ndari mfite nka miliyari mwafunze 15 bo mbahayemo nk'ebyiri nangwa 3 mukansigira utwo tundi ariko ibindimo nkabivamo boko ndima bo iyo nizo négociation zirashoboka ariko hakaba ari ni méthode bita méthode oxygène umwuka izo zo sinzivuga hagaha niba ro basanctionné unyandikire mu gikari nzakubwira uko babigenza uko mu byo nigisha nabyo birimo nzisabo ni méthode oxygène comment tu peux contourner les sanctions internationales nabyanditseho na note ikomeye cyane ibyo yose iyo strategy yose nyitanga hanga iyo ni na méthode oxygène umwuka
umwuka wacute muri computer nangwa mu biro by'abantu runaka ugakontourna les sanctions. Niba ari umuntu uri sanction unyumva ahangaha uzanshake nzakubwira ko umwuka wagufasha ukaba wakontourna ces sanctions, kuko ubu Daniel yarahanuye ngo ubwenge buzagira ute buzagwira. Voilà, izo zo ndazisimbutse, ni méthode nk'eshanu. Ça c'est méthode oxygène. Icyo gihe rero baguhannye uba wita ubaye iyo twita toxique juridique. Buri muntu wese aragutinya, umuntu wese ubweti ngo dukore dire baraguhannye ekada ugira ikintu bita perte ya credibilité économique. Mva ngo umuntu wese mwakoranaga affaire nawe agutinya nyine, akavuga ati dire wari ugiye kungurisha inzu yawe me baragusanction transaction se zizagenda zitekana, akahita kwirukanka. Ukagira rupture partenariat, niba hari partenariat wari ufite n'abantu bashoramari runaka bose bakaguhunga. Hari n'ikindi kiza kijya gikurikiraho, nubwo OFAC idatanga icyo twita restriction de visa, ariko cyane cyane bijya bikurikirana, kuko iyo bamaze kuha igihano kira cyo kufunga block avoir yawe, automatiquement usanga bongeyeho hari urundi rwego rw'abanyamerika rukora icyo bita restriction ya visa. Nuba ngo icyo gihugu ukaba batakongera kuguhereza visa. D'abord ukaba ufite n'ikibazo cyo kubutagura billet en dollars, kuko company zose deja bahita bagusinyara za SNR, France, Malaysia Airlines, Rwanda Air, bahita bagusinyara direct ku buryo ntibashaka kugurisha billet. Wari ugatangira ugashaka amazina ya bandiya niki kugira ngo ubone ukuntu wagura billet de mobilité yawe bayihagaritse. Kandi cyane cyane ibihugu biri allié ya Amerika bihita automatiquement nabyo biaplika ibyo bihano. Ubwo ukaba ugize ikintu twita isolement économique global, donc ukaba ubaye uhawe akato mu byerekeranye n'ubukungu. Ko ngiye mu mashuri y'intuza ya géopolitique, Razisika turi kumwe muri kunyumva ngira ngo iki kintu 5/5. 5/5. Nizere ko abantu banditse ko iyi ni tout un cours twigisha kwereka muri géopolitique iyo twita les leviers, iyo twiri kwigisha ama levier ya conditionnement. Iyi ngiyi ni kuru buriya ntanze kabisa, ariko muri make kandi ngira ngo uri umuntu abyumvise ko mujya mwumva ngo ibihano bamwe akabati ho ntacyo bibatwaye wisebye, ariko ntabwo ari c'est pas chose facile. Sibyo ko navuze ko ya des méthodes oxygène ubu zihari zo gukontorona ibi byose en dehors ya négociation yari sanzwe izwi. Alors nagiye ku rubuga rwabo, ntabwo ari bya renseignement, umuntu wese yarujyaho ukashyira kuri Google département du trésor des États-Unis, ukajya muri bureau de contrôle des avoirs étrangers, baguherezaho hari formulaire ihari ushyiramo izina ry'ushaka, ushaka ushyiramo na oxygène, nusanga narabaye sanction urahita umbona direct. Alors ibi bihano rero babihaye abantu benshi mu karere, ariko tugiye muri Congo ho noneho wagira ngo ni nagahoma munwa, haba kuri niveau ya leta, haba kuri niveau ya AFC, haba kuri niveau ya M23, haba kuri FDLR, haba ku bazalendo, donc bose barimo. Izina rya Bertrand Bisimwa president wa M23 urarisangamo, izina rya General Makenga urarisangamo, izina rya Nanga rirahari, izina rya General Numbi ni kuri kote ya ancien gouvernement proche wa Kabila arimo, witwa Boshabe wahoze ari ministre, yabaye directeur de cabinet wa Kabila, yabaye na ministre wa intérieur arimo, ari sanctionné. Witwa Lawrence Kanyuka porte-parole wa point focal AFC arimo. General Mundos wa gouvernement arimo. General Kahimbi witabye Imana aracyarimo, nasanze izina rye rikirimo. Witwa Kanyama yabaye komanda inspecteur provincial wa polisi Kinshasa, yaba abantu bazi Kanyama yabaye sanctionné n'uru rwego. Witwa Kalevi Mutondi yabaye patron wa anere kirekire kuje cya Kabila arimo. Willy Ngoma arimo.
uwitwa General Bosco Ntaganda harimo, uwitwa General Olenga. General Bosco Ntaganda ubu yakatiwe n'urukiko rwa Lahe, arafunzwe muri prison iri mu Bubiligi, niba mutransfeye. Yabaye chef wa M23 ya mbere, akaba yarabaye na adjoint wa General Laurent igihe cya CNDP. Donc nawe ari kuri urwo rutonde rw'abari sanctionné na OFAC. Witwa Jeunesse Matama harimo, witwa Yakutumba Hamuli harimo, urumva n'abazalendo barimo n'abaki. Witwa Colonel Tokolonga. Colonel Tokolonga niwe wateye ibitero mwumvise hariya ku Nturo, hano batwitse amazu y'abatutsi b'Abakongomani menshi. Wari uyoboye ibitero witwa Tokolonga, nawe uru rwego rwaramusanctionné. Uwitwa Seguja uyu yari jitu muri ADF Nalu, bungu bafite izindi ntuza bamuhaye. Seguja arimo, uwitwa Fade Makanika arimo, uwitwa Ruvuga y'Imikore Protogene uyu ni FDLR arimo, nawe yasaye sanctionné ni n'uru rwego. Uwitwa Nzeyimana Stanislas aba benshi bamuzi yitwa kuri Bigaruka, yari komanda wa division za Kibuwa Walikale ya FDLR. Uwitwa Ntahunguka Pacifique arimo, uwitwa Nkalubo, uyu Nkalubo nawe ni ADF yabaye sanctionné n'uru rwego. Uwitwa Mujambere Leopold uyu ni wari komanda wa 2e division FDLR iba Mwenga arimo. Uwitwa Kayira ni ADF Nalu arimo. Mudacumura le célèbre yararimo, ntakiriho, il a été neutralisé par les forces spéciales. Uwitwa Lumisa ADF arimo, uwitwa Joseph Koni wa Elera arimo. Donc hari abantu babazi ngo ni ibintu biri spécial kuko harimo n'amazina y'abantu bapfuye n'ubu baracyarimo ntibigeze babakuramo. Uwitwa Kiberige unishinzwe logistique ya ADF arimo. Uwitwa Mugaragu Leonidas ni chef d'état-major muri Foka, yari deploy inzira zitwa za Gatoyi za Masisi, abazi muri Masisi Gatoyi arimo. Uwitwa Kantintima ubu ni 2e vice-président wa Sena ya Congo actuel, ari sanctionné na rura rwego. Donc aba bose bamwe bari mu mirimo, abandi bavuyemo, abandi barapfuye, bari kuri iyo liste. Witwa Jerome Gakwavu ni general komoka muri Turi, nawe ariho kuri iyi liste. Witwa Yamuremye Gaston niwe ari 2e vice-président wa FDLR igihe bari bafite dikota zabo Kibuwa muri Walikale, arahari. Witwa Kizimana Apollinaire ni FDLR arahari. Witwa Dan Getler ni umuyahudi wakoranaga na Kabila arahari. Witwa Joseph Kabila Kabange ari kuri iyo liste. Witwa General Byamungu ari kuri iyo liste, nawe yabonye ibihano. Witwa Basengezi Marcelin no muhungu wa Basengezi Katintima nawe ari kuri iyo liste. Witwa Musa Baluku ari kuri iyo liste, nawe niwe chef patron wa ADF Nalu, nawe yabaye sanctionné na département du trésor des États-Unis, ira biro ya kona ibabwiye ya contrôle des avoirs étrangers. Ntabwo rero amazina ni menshi, mbabwiye ko mfite liste y'abantu basaga nka 200 bo mu karere, harimo no ku rwego rwa mu Rwanda, i Burundi. Si ngombwa ko dutanga amazina avuze abari muri Congo gusa, ariko abari mu bindi bihugu no muri Kenya no muri Tanzania, donc za Benin hirya no hino. Ntabwo ari bitangaza kumva ko umuntu yafatiwe ibihano n'uru rwego. Nabwiye ko n'abakahimbi bapfuye barimo, bakanyama, donc ya déjà qui sont morts, Jean Makanika arimo. Donc baracyari kuri iyo liste. Abashaka mujye nababwiye ni link irahari. Aya ntabwo ari amakuru y'ubutasi, ni amakuru ari official. Umuntu wese atapye département du trésor des États-Unis kajya muri bureau de contrôle des avoirs, urashyira mu izina gusa ntabwo ushyiraho igihugu, urabona hita ubona liste y'abantu bose babaye sanctionné. Unushyiraho u Rwanda urahita ubabona bose, baraba general baretse kuba sanctionné, amazina y'abarimo. Abari Burundi urababonamo. Donc tout est là, ni ibintu bisanzwe. Alors en dehors y'aba individu bafatira ama sanction des entités. Iyo bavuze des entités ni nka organisation nk'ubu M23 iri kuri urwo rutonde, nayo yafatiwe ibihano. RDF irahari baherutse gufatira ibihano nayo.
FDLR irahari kuri iyo liste, AFC irahari muraza kuyibona, Twirwaneho irahari nayo yafatiwe ibihano na OFAC. Hari n'amakompanyi nka kompanyi aérienne Butembo bayifatiye ibihano kuko ngo basanze ikorana n'abantu ba Hezbollah, bari abateroriste bari muri Libani ainsi de suite. Hari iyo bita CRPC irahari, hari Congo Futur, abakinwa murabizi Congo Futur ni ikigo gikomeye cyane kicuruza utuntu n'uducogocogo bahanye. Hari Pareco FF nayo yabonye ibihano. Donc urumva ko ni ntabwo ari ibintu by'ibitangaza, ni ibintu bisanzwe kandi biri official. Nababwiye ugiye kuri internet, nyawe umuntu wese ufite internet agiye ku rubuga rwabo urahita ubona uko bakora. Alors tugiye kuri Joseph Kabila rero. Kuki Joseph Kabila se retrouve kuri iyi liste? Bamurega iki? Nizihe nyungu za Amerika? Ko nababwiye ati ibihano byose bitangwa, aba bose ubona bahano ntabwo babahanye kubera Kongo, ni babahanye kubera u Rwanda, babahanye kubera inyungu prive za Amerika. D'abord urwego rukorera Amerika, ntabwo rukorera u Rwanda, ni rukorera Kongo, ni rukorera Tanzania, ni rukorera Afrika y'Epfo, rukorera inyungu za Amerika. Usibye n'aba bantu mbabwiye muri myaka yose za 50 iki basanctionné abantu benshi. Buriya Mandela yahoze nawe ari ku rutonde rwari sanctionné n'aba bajama, siwe gusa n'abandi bayobozi bakomeye b'ibihugu bitandukanye bagiye biretrouva kuri munsi. Alors Laurent Desire Joseph Kabila Felix, kugira ngo wumve ibihano bya Kabila bisaba kugira ngo umenye historique ya president Tshisekedi na amateka ye na Kabila ahuriye he, byatangiye bite. Aba bagabo bombi, umwe ari president ubungubu, undi wari president wa mbere, batanya amateka ashaririye kurusha umubirizi. Inzeri ndagusuje, ni karibu muri iki kiganiro na Trefine n'abandi bari kuza, ni karibu muri kumwe na Oxygene. Gikohereza kwanza story y'aba bagabo bombi irashaririye cyane, niyo mpamvu mubona habaye amadefile menshi. Abona hari abantu benshi mbahaye liste babaye sanctionné, bamwe ntibyari binazwi, haba Jerome Gakwavu, ngira ngo hari abantu baki bamuzi hano ariko donc kuki bya Kabila byasakuje cyane. Donc Kabila ise yitwa Laurent Desire Kabila, yapfuye 2001. Handiko ni story ndikubwira wenda abajene bacha, ariko ku bantu nka Dr Eric Ndushabandi ndagusuje, ni karibu muri iki kiganiro mwe na Oxygene umwuka. Merci beaucoup. Tshisekedi Felix nawe ise yitwaga Tshisekedi Etienne, base bari bafitanye nabo amateka ashaririye cyane. Byatangiye bite? Laurent Desire Kabila ahiri ku butegetsi bwa Mobutu 1997, Tshisekedi Etienne ise wa Felix Tshisekedi ntabwo yishimiye ko Kabila afata ubutegetsi, kuko niwe ruhanganye na Mobutu kugira ngo amukure ku butegetsi akoresheje inzira za demokrasi. Nuba ngo Kabila le père aza kuba president wa Kongo, Tshisekedi le père yahise agira umujinya kuko yarazi ko ari we wagomba gufata uwo mwanya. Byagenze bite? Kabila amaze gufata ubutegetsi yahise afata Tshisekedi amutera ikamba Etienne, amuhereza tracteur ebyiri, amwinjiza mu ndege ya Antonov. Abazi muri Afudele nka ba Jimmy urayibuka indege bitaga bibi yake niyo Kabila le père yahambiriyemo Tshisekedi, indege iramutwara pa kugeza Mbujimayi. Mbujimayi bamwinjiza muri kamyo na tracteur bayinjiza mu yindi kamyo imujyana yitwa Kabeya Kamwanga, niho Tshisekedi akomoka, do niyo village natal, niyo Bunagana ye, niyo Kanombe, niyo Busanza. Voilà, amujyana nk'Ibusanza
ngira ngo Dr Eric wisuhabona direct ibaze bagukure Kinshasa bakujyana Busanza wari uzi ko ugiye kuba president de la République. Alors habaye pression nyuma y'ababirigi, je pense n'abafaransa et un peu les Américains bashira pression kuri Kabila muri entre mai na juin ya bibiri na cumi muri 1998 niho yagarutse Kinshasa, ariko urumva ko yaramaze kuba très affaibli mu giturage niki. Okay, niyo mpamvu igihe RCD iteye noneho Kabila, Tshisekedi yabaye oblige kujya muri RCD ajya gufatanya nayo kugira ngo akure Kabila le père ku butegetsi. Ako kandi ngira ngo mukumve, muraza kumva kuki habaye celebration ya sanctions za Joseph Kabila à Kinshasa par l'IDPS entre guillemets pour ne pas être tribal, abaluba bishimye kubera iki. Ngira ngo mutangiye kubyumva iyi konfra hano yaturutse kuri base d'abord, noneho ndaza kwizana kuba bana babo bimeze bite bihagaze bite, aribwo mbabwiye ati nibwo urugamba ahubwo rutangiye, kuko topic ni izihe ngaruka z'ibihano byafate Joseph Kabila kuri DRC. Harimo ingaruka zikomeye cyane kuri ngewe nk'umusesenguzi byerekeranye n'urugamba, nibwo urugamba rugiye gutangira. Alors, Tshisekedi le père ubwo munsi Kabila bamwishe muri 2001 yakoze fete ikomeye cyane. Donc uwo ni le père ntabwo ari le fils, Tshisekedi Etienne, kuko uwamwatse ubutegetsi kuko yumvaga ko ari we nyine wagomba gufata ubutegetsi nyuma ya Mobutu, kandi Mobutu ziko atatinze no gupfa. Donc AFDL yafashe mu kwa 17 mai, Mobutu apfa mu kwa 9, nyuma y'amezi angahe urumva ko il était à deux bouts du doigt du pouvoir, uwo ni Etienne Tshisekedi. Alors kuba abakabila baraje rero bamukuye amata ku munwa, iyo niyo conflit, les causes profondes ya conflit hagati ya famille Kabila na famille Tshisekedi aho yahereye. Alors noneho Kabila za ari umulumbiste, kandi Tshisekedi ariwe wicishije Lumumba. Buriya mu bantu bicishije Lumumba, Tshisekedi yabigizemo uruhari rukomeye cyane, kuko niyo wanditse urwandiko rwa transfer yita Tshisekedi, yita Lumumba ngo ni crapaud, amwohereza mu transfera iyo nyine bagiye kumurangiriza. Donc urumva ko hari umwe ari Lumumbiste, undi ari anti Lumumbiste. Alors muzehe arapfuye, aba amatora ya mbere ayahanganyemo Kabila yahanganyemo na Bemba 2006, byahabaye byo je vous épargne, ariko reka tuze mu bya 2011. Mu matora 2011 Kabila Joseph yahanganye na Etienne Tshisekedi mu matora. Selon uko amaraporo yagiye atambuka, bavuze ko Tshisekedi niwe watsinze amatora, ngo Kabila yayatsinzwe. Byatumye Tshisekedi le père ajya gukora prestation de serment iwe muri jardin. Nuko tutari yaba kuri Zoom mbamba muhereje video, ariko mwana yibona Tshisekedi le père arigo yagiye kurahira gukora indahiro iwe muri jardin, yerekana ko yatsinze amatora. Ahita akora na declaration ikomeye cyane, aravuga ati ngo ndahamagara abakongomani mwese, yayivuze mu Lingala avuga no mu Gifaransa, unabengi bakongole nyoso bokanga Rwanda wana kanambe bozongisa ye na Rwanda po etengande na zwaki bokonzi. Ngo abakongomani mwese ndabahamagaye ngo mufate uriya Kanambe, nta nubwo yamuvuga ko ari Joseph Kabila, amwita ngo ni Kanambe, ni izina bamuhimbye kwerekana nyine ko Rwanda, ngo mumuhambire, ngo mumucuri wabo mu Rwanda, ngo kuko ngongere nge watsinze amatora. Nyuma yabyo habaye manifestation abari Kinshasa 2011, murabyibuka, zabaye Matadi, hari kuri Karajaf, hari zabaye Kananga, Mbujimayi, Chikapa, haba repression. Noneho abapolisi ba Kabila bishe abamambre ba IDPS benshi baje gukora manifestation muri ya crise post electorale ya 2011. Conflit ubwibaye noneho y'amaraso, ku buryo IDPS ishinja Kabila
kuba yarishe abamambre babo muri 2011 ngo kandi ari wari batsinze iki amatora bari bafashe ubutegetsi. Alors Franziska turi kumwe, nizere ko muri kunyumva. Yes, turi kumwe ntabwo dushobora kuvugira mu rwose 5 kuri 5. Yego oya niba munyumva mumbwire kuko aya mateka c'est très important kugira ngo mwumve pourquoi abantu baserebye yebwe n'abari abaminisitiri bari gukora amadanse ya lapin mu muhanda n'icyo bari bishimiye. Est-ce que réellement ni ibihano nangwa hari akantu kari kabarimo, hari match retour biyishuriye abandi bantu batari baza aya mateka batabonye, ariko ngira ngo muritangiye kumva pourquoi ya fete yabaye. No ikibazo ntabwo ari amasanction, ikibazo ni niba ngo voilà mwahise mubyumva. Alors 2011 Tshisekedi prêta serment, abako Joseph bamufunga bakamucyura mu Rwanda, IDPS itakaza abantu benshi muri zo marche bakoze. Alors aho ngaho niho abantu ba IDPS bari mu Burayi, notamment à Bruxelles, à Paris, Genève, Berlin, Amsterdam, bakreye ikintu bita Bana Congo. Iyo Bana Congo ko ari kugira ngo umuntu wese wa Kabila uzajya ugera mu Buraya iyo bitaga ngo bamotakalizeye, bamwambika ubusa. Nibo abamizisiye benshi babaye ba victime, abamizisiye bose baririmbye Kabila ba Werasoni, ba Jibe, ba Kofi baracitse kuva muri 2011 ntibongeye gukandagira i Buraya. Ira sale mwabonye Fally Ipupa yakoreyemo concert hariya nani Zenith. Donc ntabwo bongeye kugera i Buraya kuko Tshisekedi yahise kreya abamilisi i Buraya hariya Matonge, abazi Bruxelles na Le Château à Paris, ku buryo umuntu wese wahageraga yaba ministre, abaministre benshi ba Kabila barakubiswe, ba Kengo Wadondo babambitse ubusa, bantuza uriya ninde Sheikh Kitundu bamwambitse ubusa neza hara kuri porte ya nani porte ya ntuza ya nani Matonge XL Bruxelles, bamwambika ubusa. Donc yabaye intambara ikomeye cyane nyuma yo matora 2011. Donc front hagati ya famille Tshisekedi na famille Kabila, ariko barayi institutionnaliza bibi intambara noneho politique kandi ari yaba individu. Alors icyo gihe niho Tshisekedi le père yahise anoma Félix amugira commissaire aux affaires étrangères nyuma y'ayo matora, kuko yatowe nka député ariko ntabwo yagiye gusieja kuri parlement. Isera mu bujije avuga ati nubwo watsinze amatora ngewe bansindishije ariko nawe ntiwirwemo, ahita munoma kuba secrétaire général aux affaires étrangères wa IDPS. Alors 2016 Kabila yagombye gukora amatora ntiyakora, atangira gukora glissement, niho habaye za marche. Rero IDPS mobiliza Église catholique, icyo gihe yari Mosengo aramobiliza, habaye za marche nyamwara bikurikiranye. Ni IDPS yari biri inyuma kugira ngo ba contre Kabila ave ku butegetsi. Habaye za repression nyinshi, harimo zizo ba Kanyama nababwiye, ba Boshabe na ba Lumanu babaye sanctionné kubera iyo pression yabaye 2016-2017. IDPS ihanganyemo na Kabila kugira ngo atafata 3e mandat. Alors aba pression y'ababirigi n'abanyamerika biza gutuma muri ayo matora ya 2018 Kabila umuntu yari yashize imbere nani Shadari atsindwa, bituma noneho akora deal na Tshisekedi dans l'espoir ko aravuga ati abo ngubu ko bashaka ubutegetsi wenda we twakora deal tukabugabana, nubwo atatsinze amatora. Niyo deal Macron yise ngo za compromis à l'africaine. Basinya amasezerano. Iyo masezerano hariho abaperezida b'ibihugu, hari perezida wa Kenya, hari perezida wa RCC wa ntuza wa Egypte, hari n'abambari ba Kabila notamment Kahimbi yarahari, Beya witwa Gonda. Voilà, basinya ko bagombye kugabana ubutegetsi muri parlement, bakagabana abaministre ariko bajye bashyiramo ama pourcentage. Iyo accord n'ubu ndacyari secret, ariko il n'y a pas de secret sur cette terre.
hari za fuite zijya ziba usibye ko ntari butange imibare ibyo bari bumvikanye ko bumvikanye ko bari bugabana ubutegetsi dans l'ensemble baza kubigeraho Tshisekedi ari perezida ariko parlement iyobowe na Jeanine Mabunda wari uwa Kabila mu baministre habamo abaministre ba Kabila n'abaministre ba Tshisekedi ntabwo hashize iminsi Tshisekedi akora programme bise déboulonner kugira ngo iyo muntu wese urahaga yavuze ngo déboulonner uhita wumva affaire ya Faci déboulonnement ya mbere pa Kahimba baramunize kuko niwe ari témoin wa mbere w'aya masezerano témoin wa kabiri pa François Beya bamushize bamushyiraho dossier wagiye gukora coup d'état ubu yaracitse ari muri exile ngira ngo mu bihugu by'i Burayi witwa Kaleve wari patron wa renseignement pa abagiye muri exile witwa Numbi na célèbre général pa kubita hasi abagiye muri exile witwa Yave Filemon witwa Yave Jean Claude n'abandi ba Mundosi pa Boloko donc abagenero bose ba Kabila utarapfuye yagiye muri prison utaragiye muri prison yagiye mu buhungiro nibwo yafashe Lukwebo ahita ajya gukora concertation muri parlement baba depite baraba Kabila bose barabagura bahita bahinduka aba Tshisekedi bango ahita hindura majorité parlementaire iva kubi ya Kabila itiba ya Tshisekedi et c'est fini na gouvernement ahita kora pa remaniement muza premier ministre amukuraho ashyiraho premier ministre we abaministre bose arabahuha et c'est fini Kabila yiretrouva asigaye déprimé nta baba na rimwe asigaranye ku mubiri ibibaye incidi ikomeye ibyatinze amukuraho les immunités kuko yari sénateur à vie nyuma yuko akora alternance n'ubutegetsi atangira gukora perquisition mu maferme ye yahereye ku ferme ya Kashamata ibakatanga agenda kinga kati afata Jeleme niyo yari residence ya Kabila byose no kuri mausolée aho sashinguwe baravandaliza na biro ya ntuza ya dada Jeannette biho yari biro nyine ikuriye famille présidentielle barabomora kila kitu ngo famille iba menacée nibwo batangiye kujya mu buhungiro d'abord ni Kabila wagiye hanyuma na famille iramukurikira amaze kugenda bahita bakora procès condamné à mort urumva ko intambara yari ivuye muri institution ibaye noneho yaba individu corps à corps kugira ngo mwakurikiye video mama Olive bagiye kumutera Jeleme n'aba force du progrès yagize amahirwe hateye ibyuma donc nibwo Kabila nawe ageze hanze yahise akora icyo bita discours de rupture nyango twese twarayikurikiye avuga ko batandukanye agiye gukora lutte politique ariko non armée mu minsi mike nibwo twagiye kumubona i Goma tumubona i Bukavu hanyuma tuza kumubona Nairobi ari gucreer icyo bita Sauve le Congo nyuma yo créer Sauve le Congo twamubonye muri za manifestation zitandukanye Eswatini muri République Sud-Africaine Namibie na Zimbabwe no mu bindi bihugu voilà alors entre temps Tshisekedi yari gusinya amasezerano n'u Rwanda i Washington ari gusinya na M23 iyo bita imbanziriza mushinga Doha hanyuma haza kuba na biganiro byabereye Swiss nyuma y'ibyo biganiro nibwo twumvise ko Kabila yabonye ibihano no kumara kubona ibihano haba manifestation twese twakurikiye ejo abakinwa abaluba bishimye bashimira Trump ngo kubera yabahaniye Kabila ngira ngo muri kumva mwise mwumva ibyishimo bari bafite kuri Kabila donc ibihano byo birasanzwe ariko ibyishimo ngira ngo muhise mwumva moteur yabyo ayiturutse muri conflit mbabwiye yari hagati ya famille Kabila na famille Tshisekedi donc ntabwo ari bya politique gusa harimo na conflit familial iririye ku butegetsi iririye na idéologie zitandukanye voilà alors ikibazo rero ibi bihano byafatiwe Kabila bifite izihe ngaruka
ingaruka ya mbere urumva ko bari mu ntambara y'urudaca niyagaca n'inkoko pour dire Kabila agomba degré ou de force gukora nawe réplique ariko rero Kabila aho batandukaniye n'ahantu henshi ku butegetsi bwa Kabila koko nawe yabonye amafaranga menshi kuko n'ubu nawe abarirwa mu ba multimilliardaire ku isi ariko amafaranga ya Kabila yasirikiraga no muri population no mu bayobozi bandi kuko aba bose bayobozi babwiye surtout mu ba general nta mu general n'uyu wavuga ko atabonye amafaranga Kabila muhaye abandi yabaguriye amazu abandi agira bate différemment na Tshisekedi we abagenero bose bo bari kurira n'abafite akazi bararira aho na ntuza na gouverneur ngira ngo mwakurikiye de déclaration gouverneur wa Ituri gouverneur militaire avuga ko nta financement bafite nabo bari kuviva ku mutwe w'abaturage donc différence yabo yombi niyo ngiyo umwe yakoresheje ubutegetsi bwe akoresha n'amafaranga ye kugira ngo entretenir base ye undi ari kuyakoresha kwientretenir nawe na famille prive niyo tandukaniro rya mbere tandukaniro rya kabiri umwe aratuje Kabila ashobora kukubwira ikintu akabwira ati kujya hapa na kuhitaji akazaza kwakira nyuma y'amezi 6 ariko ntibagirwa ibyo ndi kubivuga en connaissance de cause kubanzi bazi impamvu mbivuze donc hari impamvu ntabwo ndi kubabwira ibipindi byo kuri X ndi kwabwira hari impamvu je connais la personne ikintu yakubwiye ntashobora kukibagirwa na gato niba arakuvuga ngo umunzanire ikaramu hanyuma ukandika message ati no ya karamu nayizanye ntagusubize weho bana ya karamu même après 8 mois azayikubaza abantu bamuzi bari hafi ye bamwita Monsieur Subiri donc muhe mission umubwira ko iki ntumushyireho pression différemment ya stratégie za Tshisekedi ou ni populisme abantu bamenye ko yakoze iki ba Amerike bazoya projet ya 500 milliards buri mu gradué licencié azajya hembwa $3000 nani gradué 2000 donc c'est ça voilà aho niho batandukaniye umwe avuga ibye undi ntabwo abivuga ariko ndi gutinyira cyane ingaruka z'ibi bihano peut-être ça j'analyse comme ni point de vue yanjye ibi bihano muri histoire mbabwiye y'intambara bagiranye kuva base bo bonyine intambara ijya mu bana none ibaye igihugu bo y'ibihugu byo parce que ubu il accuse que ngo ni pro M23 ubu turi kwita Congo oriental wakaba ari muri Congo occidental ubu ibaye conflit entre des états ya FCM 23 na eta ya Kinshasa ariko bivuye ku ba individu Kabila il n'agit pas muri précipitation agenda buhoro buhoro oyo Kofi Ayemba lukuta eyakana ascenseur abi vérité eye na escalier pe ekomi Africa nebo ya metioke donc ngo kubesha biyabiza na ascenseur byihuta ngo ariko kuri kukaca ku ma escalier nuko kwatinda kukaza nje niko ndi kubona ingaruka aho zishobora kuza oui ingaruka abantu bishimye voilà Kabila isolé ariko réplique ye ndi kwitinya bikomeye cyane kuruhe rwego Kanselane Etienne kugeza isaha imyaka 7 Tshisekedi amaze ku butegetsi nta mu general n'umwe yari yagira aba general bose afite ubu ngubu baracyari abakabila yaba kuri Republican Guard yaba kuri zinite ya IRL ma brigade d'intervention rapide yaba kuri zone de défense yaba mu secteur opérationnel yaba mu regiment bose n'abantu Kabila yasize iyi myaka 7 Tshisekedi ya réussi seulement yo guforma nibura niba ari formation yakoze ntabwo yize na 2% iremye ubu FRDC nangwa Republican Guard ça c'est de dede inzego zose z'umutekano yaba DGM yaba ANR yaba police yaba armée yaba demiape département
zose zose uko ziza, yaba de frontiere, renseignement militaire, service secret, abazirimo bose n'abantu Kabila yasizeho nta n'umwe Tshisekedi arimo. Donc urumva uhita wumva iyo menace ku rwego sécuritaire iracyahari et ça pèse beaucoup. Icya gatatu, ubutegetsi n'amafaranga n'ingabo no kugira ubuvugizi. Urebye imbaraga ubu Kabila afite muri SADC, ngira ngo mwaramubonye kuri anniversaire y'umwami wa Swatini, akavugana na Bazuma, avugana na president Afrique du Sud Ramaphosa, baraba president ba Namibia. Donc SADC yose yaba kuva Tanzania bira bihugu byose baracyamuhereza ya respect pour dire muri diplomatie agissante au niveau ya SADC. Navuga ko Kabila afite 60% Tshisekedi akaba afite 40%, parce que umubano yari afite na Angola ubu waragabanutse, parce que yaridikilije Angola mu byerekeranye n'amasezerano Angola yari irimo. Wa Lorenzo yabivuyemo atishimye. Munangagwa wa Zimbabwe n'ubu ntibari bavuga rumwe. Perezida wa Zambia n'ubu no. Namibia ho n'en parle pas. Ko Namibie niyo résidence normalement ya Kabila, iwe irazwi ni yaba, c'est chez lui, c'est à la maison. Afrique du Sud même chose, kuvaho SADC zira force za SADC zatsindiwe Goma, ibyo rero abasezerano bitabaye, habaye froidement ikomeye cyane hagati ya Congo na Afrique du Sud, pour dire Kabila afite un mot beaucoup à dire muri SADC kurusha. Tujye muri East Africa Community. East Africa Community, President Paul Kagame yine aravuze ati ngewe niba aratambutse agaca hano ntabwo nari kubuza umuntu ugiye gukemura ibibazo by'abakongomani, pour dire. Donc le chairman wa East Africa Community ni positive 100%. Tanzania ni kwa Kabila. Donc kwandi ibintu bye byinshi cyane, manza n'inkweto ze hari yambaye ariyo zirara wakarara handi, c'est chez lui. Kenya niwe, Bugande niwe, pour dire urebye muri diplomatie agissante muri East Africa Community, navuga ko Kabila ari kuri 90%, Tshisekedi akaba afite 10%. Aho tugiye muri analyse globale ya diplomatie entre abo bagabo bombi, ko turi kuvuga ku ngaruka z'ibi bihano. Qu'est-ce qui va se passer après? Aho muri dimension diplomatique, urumva afite avance ye muri East Africa Community, afite avance kuri SADC. Tugiye muri CAC. CAC ni bira bihugu donc za Gabon, Centrafrica, Chad niki, kugeza n'isaha relation za Kabila na Sassou 100% kurusha Tshisekedi. Nubwo jobo ndajya muri prestation de sema bakomya amashyi n'abakongomani baba Brazzaville, ntabwo ari aba Brazzaville, ariko ntabwo ari oxygene ubivuze n'ubiri coding zabigire in bracket. Voilà. Centrafrica ni kwa Kabila, surtout que Centrafrica ubu cyane barirwa muri East Africa Community. Muzi ko umutekano wa Centrafrica urindwa na contingent z'ibihugu bya East Africa, entre guillemets, sans trop parler. Donc mumva ko muri géopolitique de la région Kabila afite supériorité, nubwo atari ku butegetsi, yitwa ngo no murebele selo Kinshasa, ariko ibyo bihugu byose bimubona. Tugiye muri international, Belgique yisa, ça je pèse mes mots que Tshisekedi afite amanota make en Belgique ke Kabila yisa. Kumbaze bimeze bite, ariko n'umwuka ubikubwiye, oxygène, umwuka. Donc à Paris, même aux États-Unis, nubwo batanze biriya bihano, amakuru dufite crédit Kabila bafite chez les Américains na crédit ya Tshisekedi ntabwo ari kuzimwe. Murabibona mu minsi igiye kuza, ubwo ni nk'ubuhanuzi, kuko iri akoro bagiranye yo kugira ngo abanyamerika bafata amabuye y'agaciro, bakaba yarabasabye ko bazazana force zabo kugira ngo zize gusekeriza amaintere yabo, kugeza n'ubu byarananiranye. Nta kintu abanyamerika bari babona na gito kivuye kwa Tshisekedi en terme d'ama-investissement. Icyari kubaha ni amafaranga. Ibyo byose na oxygene bivuze. Mujye muri press ya Amerika, bari muri Amerika, muri New York Times kubyandika ko bari ku akiza famille ya Trump
kuba imaze kwakira miliyari imwe na miliyoni 400 z'amadolari bakeka ko avuye kuri famiye ya Tshisekedi. Ibyo biri muri presse, meme la presse française la semaine passée babivuzeho. Hari n'amaraporo menshi agiye gusohoka iki cyumweru berekana ko famiye ya Trump iri muri corruption en RDC bamaze kwakira. Hakaba ari n'amafaranga ngo bateganya kwakira hafi miliyari yindi iri gusaba kugira ngo bafate ibyemezo byo gufata Kabila. Ikujya Amerika ngira ngo ntabwo ishobora kubikora parce que je pense que batazamanuka muri yo bases, ariko iyo projet irahari. Tshisekedi ashaka gushira $1 milliard en jeu kugira ngo ngira ngo Kabuya yanabivuze muri ya discours ye kuko bashaka ko Amerika inamufata, ariko amakuru dufite ko Amerika idashobora kuzagera kuri iyo niveau parce que yabasabye abasirikari. Amerika yaranze kuko muri liste nabahaye abantu bari sanctionnés harimo des officiers militaires congolais bari sanctionnés par le trésor américain, alors que ntabwo ashobora gukorana n'igisirikare gifite sanctions ziwabo. Iyo ni mu mategeko y'igisirikare cya Amerika. Donc si la RDC irindiye ko hari ingabo zizaza z'abanyamerika ngo gusekiriza intérêt zabo ntibishoboka. Ikindi, contrat chinois Kinshasa yagiranye na Pekin, ira contrat sino-congolais, kugeza n'ubu Kongo yabuze ukuntu iyigobotoramo, alors que Amerika izi ko iyo contrat ikihari ntabwo bashobora kuza ngo bagiye guhangana bose hariya muri Katanga, alors que Tenke Fungurume iri control ubu ngubu n'Abashinwa. Ari amasosiyete yose ari gucukura lithium muri Tanganyika hariya za Mitwaba, ukagenda muri ntuza Manono, za Ankoro, n'Abashinwa bahari. Ntabwo Abanyamerika bazaza gupanga kampani yabo ngo bamwe bashyira Ankoro kandi iyo Abashinwa iri Manono. Ibyo ngibyo ntibishoboka. Donc hari risk ikomeye cyane kuba iyi joie yo kwa ngo Kabila abonye des sanctions iba une courte joie, parce que ibyo Tshisekedi yemereye Abanyamerika bakeneye muri Congo ntabwo reba bikoza b'intoki kandi biracyari kure, parce que l'accord est très fragile ku buryo Tshisekedi bimugoye kuyishyira en application aussi longtemps que agifitanye des accords secrets na officiel n'Abashinwa, kandi Abanyamerika badashobora gusangira mu isahani imwe n'Abashinwa kuko bashaka ko bava hari. Ingaruka ro ku rugamba ni zihe? Ingaruka ku rugamba, Kabila ntabwo nawe agomba kuryama kuko azi ko none ubu yabaye front ouvert, bari gushaka ngo bamufate. Ubwo nawe agiye gukozamo ake. Kugakozamo niki? C'est menacer les intérêts ya Kinshasa. Intérêt ya mbere kuba menacer ni Uvira. Uvira igomba kongera gufatwa. Iyo ni muri plan ya riposte kuko Uvira ifite intérêt ikomeye cyane si Kinshasa, parce que niyo couverture yaba allié aribo i Burundi. Ngo Uvira Kinshasa ni hypothèse une fois pour toutes izabitakaje allié i Burundi, kandi yamaze guperda u Burundi urugamba ruzaba rumunaniye kuri front ya est. Menace ya kabiri ni menace yo guprogressa vers Walikale. Donc Kabila ashobora gukoresha imbaraga zose muri AFC M23 kuko bayimwitiriye, agomba kuyambara byanze bikunze, kumenasa intérêt za Kinshasa za Alpha Mine. Bon, ibyo zo levier ebyiri nazikoresha. Harimo risque kuba Amerika ishobora gusubira inyuma kuri position yayo, ahubwo igahinduka Tshisekedi kuko Tshisekedi nta n'ikintu bari babona. Ayo mafaranga babonye ni amafaranga ari individuel. Ni Burusi wayakiriye n'umukwe wa Trump kuko ni bari muri yo deal yo kuvuga ngo no turakuvugira, voilà on va sanctionner le Rwanda, turakora utya utuntu nk'utwo ngutwo kuduhenda abana. We agatanga amafaranga mais sur terebo bagakora ibyo bidafite impact ikomeye cyane ku buryo byavuga ngo bimusubije territoire AFC M23. Ira territoire yo je pèse mes mots, ahantu AFC M23 hari ntabwo Amerika ishobora kuzava ngo bahave na gatoya pour des raisons zimwe ntari bwevoka ahangaha z'umutekano. Ariko umuntu wese wakoze propaganda avuga ngo AFC M23 munaisha, c'est faux et archi faux. Uru rugamba ruri mu isi ya karindwi yo bita 7e ciel. Umuntu wese ushobora kubuza plan ihari yo kugira ngo habe pacification ya est, uwo muntu akaboko ke kacikira mu mashini. Kandi pacification ya est nta yindi nzira igomba gucamo ni AFC M23.
ushaka kubura ahangaho nyumva ndi kuvuga ntabwo ndivuga nk'umunyepolitike, ndi kuvuga nk'umu expert de la region, umuntu ufite amakuru, umuntu analiza urebe by'ejo bizaza mu byerekeye na defense na sécurité na géopolitique. Donc la RDC kugira ngo ihinduke Congo y'amahanga ishaka, ça doit passer impérativement muri AFC M23. Niyo nzira nta yindi, habe za sanction, habe biki n'ibiki, ainsi de suite. Donc ingaruka raziska, hari ingaruka ya mbere ke Tshisekedi agiye guperda diplomatiquement muri EAC no muri East Africa no muri ntuza muri SADC no muri CEAC, cyo ni cya mbere. Icya kabiri guperda ama levier d'influence bagiye kumwaka, notamment Uvira na Alpha Mine Walikale igiye kuguma gufatwa. Hari na possibilité yuko na Butembo na Beni zagenda, kuko izo menace Kabila ubu ngubu azifitiye ubushobozi. Ça je persiste, je signe ko afite ubushobozi bwo kubyinjiramo, kandi agaba afite des leviers diplomatiques zizatuma hatazongera kuba ngo Uvira musubira inyuma, Walikale musubira inyuma, nangwa Butembo musubira inyuma. Izo leviers nziko isa azifite, kuko kira kintu Tshisekedi yakoze muri populisme kwerekana ko ahanganye na individu, kugira ngo ahangane n'ibibazo bya Congo. Abaperezida benshi bakinenze, yaba muri SADC, yaba muri East Africa Community, yaba no mu mahanga, bira bihugu mbabwiye, Ububirigi, Ubufaransa, hirya no hino, bavuga ati no, bari kuri table de négociation. Okay, bakavuga bati niba amuziza ko ariwe patron wa FCM 23, akaba ari kuganira na FCM 23, yaba Qatar, yaba okay, wamujijije iki kandi ari kuvugana n'abantu be, niba ariwe patron wabo, vugane nawe. Icyo ngicyo ugasanga kimukubise hasi sur le plan diplomatique. Ariyo hari ibihugu byinshi bigiye gufata position contre Kinshasa kuri position afashe ya Kabila, bumva ko nyine adashaka amahoro, kuko we icyo ashaka ko haba trouble, hanyuma akabona ukuntu ahindura constitution kugira ngo yikubite manda illimité. Ashaka kugira ngo 2028 hazaba amatora, he kuba amatora y'abaturage, abaturage ngo bazatora abadepite, hanyuma we abadepite baribo bazamutora bamugire Mobutu manda ya Mukakoswa. Ngizo ingaruka ziri ku bihano Tshisekedi yasabiye, kuko yarabiguze. Amakuru turayafite, la donné l'argent plus de 1,4 milliards, amafaranga yamaze kwakirwa, ibinyamakuru birafite mu bishake birahari, ya des informations no kuri TV5 ngira ngo iyo nkuru yaciyeho muyakurikirane. Alors ibyo bihano byaguzwe rero bifite ingaruka kuri diplomasi ya Tshisekedi, bifite ingaruka yo gutakaza igihe agiye gutakaza des espaces zazimubereye des leviers de protection. Hakaba hari na risque yo kuba playe yo guhindura constitution idashobora kongera kuba, kuko ububasha yarabifitemo mbere no nyuma yo guha Kabila ibihano byagabanutse. Ngibyo muri make kuri analyse y'ibi bihano na situation uko nimeze n'urugamba ukuntu rugiye kuba. Donc nimutangare ko Uvira mu minsi mike igiye kuvamo, Walikale igafatwa, Butembo na Beni igafatwa, byashoboka na Kisangani kuzamuka, hakanuka na Katanga, hanyuma Tshisekedi agaperda aho yakuraga amafaranga n'imbaraga ze, soit bikamuviramo gucaho nangwa akaba neutralize, kuko ntizera ko uko amaze gukina abanyamerika muri iyi kontra akomeje kubana n'abashinwa bazakomeza kumufasha muri ya populisme. Murakoze, niba hari ibibazo nka bingahe twabyakira, kandi turabakunda cyane, nankomeza kubasuhuza ko ari kumwe na Oxygene. Merci beaucoup.